sikkon o woni vrai ñande goɗɗo yiyo woɗo yiltitora ɓawre tun andro fi programme on yalode granjongo gongal alandro fi programme yo ala yonti yallo min do mi anda jere ton programme kombo duwato ko nyama nene men anda fiidu anda ko anda dandi fi mo anga bada mi anda mi salando nan dandi fi mo de bada landi fi mo tey mon frère anda andi ka konto la la wedi nyamo ko okay billahi wallahi mi sikkano koko wonda wadde do mi sikkanano ma dum do ene anko honno miile woni ma ko honno miile woni anko honno accirta bama ange bama dandi ange bama yido woni yilto kadi bama okka ma gorko an jaba dum don ko no nge miile woni ma anga miigito ta ko hakkude ma Allah ko gerata ko anna a debbo da sikkude na a yahowo ka gorko no wontirra ni piji do won nyande ko kadi ayi gorejo modi ma kadi wattira baba dum don modi subu ko gonnanga et puis non kadi mi ala wolande fis déjà kam nami a wujjay kadi min la wide ko fenande woni tigi tigi on kono joni a wujjay a fenay dum don tin qualité ji don diri kala fa anji dum don hulbinani ma subhanallah hulu hersa megito da seeda tawa dum don kadi ko foppo ko fenande jewum aliyatima wonkun ka monkun duwa do yurminde tawa on kadi don lettira mo ba woban ene anga jombetake a yata ka gorko amiji take tawata nene ma ton ko nene goddo tawata don andi ton dum ben kadi wattama yobotirayde min no mi suudata ma gonga kanka gorejo am afami foko suudu ma ko mimi suudata ma dum afami ka subu ko wada ngal dugulo yagal wala ni nga fe'intinde few a fe'intini duytu seeda ko sa gani do mi jabane min ya duytu seeda min ko non min kadi ko sa gani mi jabane hay mi wolan to ni gonga ka mi gayni mi do e mun neba ta sa wacce min kadi mi o sanzu seeda dum no mo ade ko enen gore mi jabi be hiidi en joni ben na joni foppo ko ngoto sanzu seeda dum do mo ena awa ajabi akali awadi kale mi kala ma do to a fuddorani lan e innugol min mi do jokki gorko go acci bama no natirdo no yaltirdo mi simi do faala mi jokka worbe wulure del aduna am bisu dum ala nama parce que wona am mon ettude mina ba mi jonne yabe worbe tama butela a faami an e bama na on nene goto wona on baba goto mi sulmu remande si tayda hidi bama ma piji gonto wala be kabira min hande kam mi woni do kala ka moƴƴani lan ko do mi wonata e hoore dum kadi min ko bama okkila ngongoy jonnon ko dum nan woni erreur nay a jabu nan dum don ko bama okkuma mi jabay parce que no moƴƴani mi gorkon ko erreur poywi mi anda gorko hande mi anda gorko jango ko gorko ko baba mi la ƴetti mokkila wo kan mi la da wattuda dan mi jokkay mi tewi mi sida wawi na fi yaga mi sida wawi waajo dabɓay ko nabira dum ko go min ka waajo la min na heedi goray koy na en sibbe na en fus mi ceka don ko go deuxièmement wiwda innuda min mi wujjay joni min se mi wujjima hande adwa ka fenne den fenade anti ko fenade wonda anti gi a fene mi wujjima hande mi do yaade kamon an hiwndu abi anano ka hiwndu e nandu e fuutini dum ka wonde go daro mi yeto ma ko be nyoy lan wo adwa ka arde hay halana parce que fen mi wujjale ma hande goddo si wujjay honon tigirde ma ko banna ndude so hollare ma adwa ka jettude dum no min ya duytu na mi duyta yi kam wadi ko fentado mi duyta ko sta yi kam wadi ka kono woni dum do mo ko woni ko ayiri la ayi mom jettani hande bay ay mi jettinal ko nay mom jettani hande na songo dali be de ande wote ko be jeey wo min mi te ka dum kanda bitimi dum ko didi troisièmement a wi min meden sonji jiwngal yeti actibu tirana ben kay go kambe be dal di piji kay go kawe hande be darda e be sonki dale goddo inda meden jiwngal yeti maw en wadi kamen anko wolta don fimu mi do yanni kala ko hadi mi goy don ngande nano ngi makko ko tire actide men fiele wote na actide men kono ngal ton don afani konko wieta do minyangam bengoto naati do meden sonji mo onko jijangam kala ko men faala me rewnata yore makko ka suudu wa kale ko sariya me wonde yore makko sariya on bonni on fe intini sariya miron an ko woni watta ka mon ono don jokki lawol dina don jokki ono minyira mo men rewntabe kala duwa don na goto awa he koko men faala yorta min non ambisu sida wafi Allah wote na biya ka jami mi sikka hande mi wujjali mi fenanale mi jattale mi yali kam mon hay mi inni minyira ma goto rewdo ko ni duwira
mi jokkali ande hay siddo ma ajana like lirama fi Allah wa nafi yagal mangal goma yagal ngalala rondu mangal dabba kana bida anani ka min sida way sobboti lobbotire no hewtide parce que ko anda bitinmi min non sida way hala dabba kana bida fi Allah wote nabe ara no ditiraki la do aduna ma juutude sida way waju yaw ka jami kon woni e ngal pisir wali yagal hilla so yiki amini yiki ani kon woni do yande fi Allah koni bonnirto yinde goddo kon mi wadi ko goto wadali ya hande negoy ko yam fudde ka ko yam haala taw mi te pandera pas si metti ma nan gano la min ko do mi andiray no yande fi Allah ko haalta don docteur ko dunga dilay yidu quoi par rapport à situation fi bengango voilà donc andi une fois que be jommidiri stay woni test jowadaka haray noni un peu fayda compliqué donc argolanda fi situation makon voilà traitement ni makoni parce que la fois dernière yori maintenant joni me yewtari fayda mi makko ni lankoni fi irme ango moy de wala explicande ko no ka ngoni ok do voilà ce que je fais andi déjà enen ka wonde no won par exemple enen Afrique do hide mari on problème non en wowta dim piiji donc quoi genre wadgol examen fi ay goddo son jombindiri a fami dargo stay ADN mo stay ko goto stay do wa jiidude stay wata jiidude enen Afrique do en wata wadde dim piiji do mais pour le moment o do ba mi consulter mo o ala problème ha fes problème fuso ala do ko mi conseillata ma tun ko ya watta hilla e makko fiiden comprimé je dem junni mo don yo jettuden no d'accord ala problème pour le moment voilà c'était ça quoi parce que on ti fi voyageant on fayda la bientôt la doit yirtade et ça go métier man bonneta ça go biata fayda handi nabugo bingo ma fayda occident do nini faut qu'il y a bidon hakunde mom donc c'est plus facile ino goldo da bane procédure do voilà c'était woni jonon ko regroupement familial la res avant vérifier donc do di mini traitement ma ko di ndara ko wa do ko c'est simple donc on watta hilla ton fi on duma makko médicalement do jettira lekkele de kadi si dum on feji joni c'est une bonne chose wanon non si yeyi joni ton c'est facile parce que menen do hande mede mari on difficulté do moƴƴa fi lekkele de parce que do andi do lekkele don foko me yo men dabbe amen ngara donc hande sa alani do goddo fi prix lekkele sina won mo ono be wata famde be ne tun be nyaamude be mbudu hara men ala be nyaamude donc c'est un peu ça e wattane tun hilla fala do kadi ko mburtu patientade parce que biddo ko Allah hokkata biddo ko Allah hokkata donc do lam windanno mo ordonnance go kadi mi fala e yo jonna ngon non kadi yadoro dabbon lekkele de ok y a pas de souci mais en fait y a pas de problème dans ça wade non kadi comme fala tun jindi ça va ara ko dum non quoi non mi noddima c'est parce que mi do andi anga waaway parce que mi do andi bama ala granjoro buruma est ce que fami noddale e goto sina mi desudo no an kadi mi noddatama mais bayye ha yeyi ardere ni tappire ni mi tay ko be mi halana ma mi fala kam melugol business jangon to ma programme jano ton e ma hande pardon hande mi holitima fi makko away ngal mi holidete saga non haada e ngal kadi sandi kon c'est quoi le problème merci ko bama wadi bama goreje makko no do wondo Europe afami bama yon yewtano mimi anda bama ha on ari on goreje makko e jaka konum bama wadi bama ko yawdo inni on mo mari go o jettay on o okka on jeune jo jaka mimi anda ko min afami mimi bama expliquer lanka wo jono mo explique ni goreje makko o kayon go si c'est là comme ça wo jono sago makko jettelan okka mini e bama min jettalan okka on oni sago makko de mi jabane mon do min bama mi wakkilake min de wondi min lan hido ma jiggo laabungo nafi goddum hidirma de min hay fetis ko min sodanta ma mi wujjane na mi wada pili fo mi ara mi jonna andi kono mi fala ma explicande koko on a détail de do fop mi do andi di fop donc awada andi ko non grand fi Allah e woti annabijo inno bama problème di do woni wadda din kaaji makko de woni wadda fi Allah yo selu andi kono min tama ka wore leydi do